na zemlji. Život je nastao u vodi i postoji zahvaljujući vodi. Hidrosfera je samo jedan deo globalnog ekološkog sistema. Hidrosfera je omogućila nastanak biosfere. Koliko je voda moćna, govori podatak da čovek može da preživi bez vode između 8 i 14 dana. Nedostatak vode drastično i brzo deluje na naše telo. Pri manjem nedostatku vode javljaju se smetnje, a gubitak od 15% ukupnog sadržaja vode već izaziva smrt. Ti podaci nisu neobični kad se uzme u obzir da nepune 2/3 našeg tela čini voda. Često gubimo iz vida da organizam troši vodu i pri samom disanju. Zamislite koliko potrebe našeg organizma tek rastu prilikom fizičkih aktivnosti. Naša krv se sastoji od 90% vode, a naše telo podsjeća na mašinu koja funkcioniše na principu korišćenja vode. Kad osetimo žeđ, to znači da naš organizam već pati. Neki od najvažnijih simptoma dehidracije su suva usta, glavobolja, mučnina, nervoza, zamor, vrtoglavica. U težim slučajevima može doći i do smanjenog rasuđivanja, nesvestice, poremećaja u regulaciji telesne temperature, groznice, delirijuma, oštećenju funkcija kardiovaskularnog sistema, kao i umanjenju radne i sportske sposobnosti. Iz priloženog vidimo koliko moći ima voda kod našeg zdravlja i raspoloženja. Kao što se kaže da je 20. vek karakterisala globalna borba za premoć kroz kontrolisanje izvora nafte, tako se smatra da je 21. vek vek borbe za kontrolu preostalih izvora čiste vode. Kažemo preostalih iako voda spada u takozvane obnovljive resurse. Naime, voda u prirodi kruži i stalno prolazi kroz cikluse eksploatacije, upotrebe, ispuštanja nakon korišćenja i povratka u ciklus u vidu atmosferske ili tekuće vode. Međutim, voda se u toku tih prolazaka kroz cikluse menja, najčešće u negativnom smislu, odnosno opterećuje se štetnim materijama i zagađivačima biološkog, hemijskog ili radiološkog porekla. Sačuvati preostalu čistu vodu i smanjiti zagađene u procesu njene eksploatacije predstavljaju osnovne ciljeve u ovom veku, jer ljudska vrsta, kao i sav živi svet na našoj planeti, direktno zavisi od količine i kvaliteta vode. Voda za život. Šta? Kako? O čemu vi to? Voda za život je globalna akcija započeta 2005. godine. Želim da istaknem značaj resursa čiste vode na planeti i značaj vode za zdravlje, privredni razvoj i civilizaciju uopšte, kao i da se spreče humanitarna katastrofa i ratovanja zbog vode. Ceo živi svet zavisi od vode. Zaštita vodnih resursa jedan od temelja zaštite životne sredine u Evropi. Ulozi su visoki, pitanja prevazilaze nacionalne granice i zajednička akcija na nivou Evropske unije je neophodna da se obezbedi efikasna zaštita. Voda je opšte, nasledno dobro čiju vrednost mora svi poznavati. Zadatak je svakog da s njom gospodari i da je brižljivo koristi. Samo ove godine će život izgubiti oko 1,6 miliona ljudi zbog konzumacije zagađene i nekvalitetne vode. Od bolesti zagađene vode dnevno umire 4000 ljudi u svetu, a podaci WHO-a otkrivaju i to da smrt kao posljedica konzumiranja zagađene vode nije rezervisana samo za stanovništvo zemalja u razvoju, već pogađa sve zemlje. Glečeri predstavljaju za sada veliki rezervoar čiste vode, ali je i njihova budućnost neizvesna usled globalnog zagrevanja. Svet stalno obilaze vesti o nestajanju glečera sa površine zemlje. Svi izneti podaci ukazuju na potrebu očuvanja podzemnih rezervoara starih voda i podizanja svesti o kvalitetu tih prirodnih mineralnih voda. Ipak svet je suočen sa najvećom do sada zabeleženom krizom snabdevanja vodom. Sredinom 21. veka već čak 7 milijardi ljudi će biti suočeno sa nedostatkom vode jer broj stanovnika planete raste, a vodeni resursi su sve manji. Stoga, stručnjaci pozivaju na svijet na takozvanu plavu revoluciju. Osim smanjenja količine raspoložive vode, svetu preti opasnost od dugoročnog zagađenja postojećih rezervi.
Izvori zagađenja mogu biti indirektni i direktni. Direktni su industrija, industrijske otpadne vode, domaćinstva, komunalne otpadne vode, vodeni saobraćaj, havarije i nesreće. Indirektni su poljoprivreda i stočarstvo. Teški metali, nafta, otpaci iz klanica, pepeo iz termoelektrana glavni su izvori zagađenja reka u Srbiji. Dodajmo na to i neuređene deponije i ilegalno pražnjenje septičkih jama. Naši najveći gradovi ispuštaju neprečišćene otpadne vode direktno u reke jer ne posjeduju postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda. Zagađena reka su sve češća, a zagađivačima se i dalje više isplati da plaćaju kazne nego da kupuju postrojenja za prečišćavanje. Stručnjaci konstatuju da je sve manje zdrave izvorske vode. Oni smatraju da glavni razlog za to treba potražiti u nekontrolisanoj seči šuma i da se spas nalazi u planskom pošumljavanju i površinskim akumulacijama, malim branama i zaštiti izvorišta reka. Moć vode leži u tome što je ona izvor života, ali ista njena moć je i da nam ga oduzme ako se ne odnosimo prema njoj na adekvatan, zaštićen i racionalan način. Ukoliko postoji čarolija na ovoj planeti, ona je u vodi!